السلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد, kwezi watukufu, mafundi wangu, baba wangu, wazazi wangu, wanasho wangu, wanama, wanzani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Yandani ngambishilo marahaba winji wa hanyu ikayao mkaoni para mjuwe ngami mruhindi ngami abatwi timabani ndabo tirumilwa timenyewa tifanywa jao haina mndungo jojo ufikiri izo ya fikirio shami misika wajabanu njeni mwambia ni amado ya uka hangu mimi ekati menye ekati jikazandrabo ekati jifedehi abo mana hangu eka ekiasindiyo yinu ngamtuwa mwenda ambe chao nibaleze mbiyo njena ambe watina ulole watina uzi sema na mtuwa bahindri wewe yabo kabati ulaba hamaduwa kabli ya raneja mwonesani tijome ya mpartaje direkte iwasuili wala wandu banga mibala babo na mdundu aji ekakatu jamini ekakatu harumwe bwana ekakatu jozi jirio hato jozi me kontia ya tawe mnamba haya tijaban sena jala piziyo abugabo tijohanza hotukufu wa hanyu enulo na mdunda ya partage ngera nisese habari kwezi watukufu 30 secondes ujo partage na mnambi ya ukamsa partage iliwa parise ba ngari juwao ezilio secondes watukufu haina mdulo na mdunda anju ya dunke na dunke ya jori dunga banga wenji wamba kwa jawahi wadunga kwa jawahi wadunga Kimsa mpartage na mnifanyie sinyo watukufu. Okay. Ya mwando watukufu mawatoni ya dumwambiani ya ukana banunga siharu mabwana. Mbwana hiyo ngabo wenji wajo walala waombao zedi wabasi. Wenji waombao zedunwa zabari ngwatambi hao samahani banga kwa peli sungu njia samahani seconde ba mwanzo niambie oi bangu nimenyeleyo abongezi kanzana behindi kwezi watukufu ngabo wandu wenji wa Johanza heduluma ya zali wa Johebotasi wamba azali hala wabasi ngabo wandu wenji wauliliwa wafungiwa wanaho watola muhazini watone liberte hao wajanza zalia lawe ngabo wandu wabuhavoti wajanza zalia lawe shabu haina mdu wajanza zalia lawe woti sawa na mdu wika yao ngwanzo wa zalia lawe gudeplace gutowo mali ngepre ya deziwa ngepre haina nduguzi mhundi abisika ntana mwambia lukane diferencia hanguno wasaya do kamimi kawajaka entere ya ukanso jamani njeni mwambia ni mnyanya wandrabo ijimenye buri zanda imi ntiba ndi ukandwa nanzi awandwa ni yenge sino gabondo za tijo dini zambe nunga mzamu abo fasirabo amando tindani ya ukana bezo mjoji biwanye wakomoto antu hamba bakwana ujibi wantu hamba shele anunti banu hanyi ya ukamjibi
ngami banu wa Mwenyezi Mungu parce que enamna mwanzo mali de namna nanzo mali ngesi kanzani mrasire ni hamado mielewe ya ukana owandu na jabanu na kaurongo wanaka wasifu jana ndaje jabanu ndongo rane jaono wandu ni hadiso da minao rane jaona owanipu wao rane jaona isorifanyao na mi ezenogo zinu ngamtsango mimi ngamtsango omlao wazali haina unijua rumwe bwana nini kutokana ngamtsango uka ndio chomba kana endambe chao banu uparo ni wandu wenchi endambe chao emana utonda mba hili wewe au ta baba mjola na habiti kaka nizamba yabo mielo akozo tukufu kama jaelewa mi uparo rongozi inji endambe chao nyambe emana utonda mba hili wewe abagia amumra siro ni akaka bati mraso jeni para ambe bofa endambe rongo hamadizo nibalise biye tena be chao wando mungu wana intere wambe parce que eke kwa jazamba swalu kumani na zali na fatihu na ilhamu na habari wafao swa owandulo da sina ongo wafao ya mumisho kama jeshi swa owandu wanipu warifanyo hazi kwa janipu parce que inu bwana vokonga miyono tati hale rana o swa owandu ranzori hawensi ya hatu wafao swalu kumani na zali ne fani hao wafao naminga mungu usiku wa lelo biidhnillah timnikani zilera oisha uka 48 heures 72 heures 24 heures 12 heures timnikani zilera ngami harumwe zilera izo sabara ndidakika utazilera ngamanzao owandu urabaka ranzoro kiperensi hatu hata batujiri nongo pia ntumambia ni sajiri ndeza tujiri ndasipi wandu wao ngamile mafoto tanu pia wallah owandu urifanya hazinu owandu wanabauni rongo banu yande mafuti haupia nezero kwafanya pia abatika tena mwambia ni okana ntibani okana enda be chawo ni balise bien jena be litema sina chau yabo izo ndoka hamba abonga msiana difference mimi sidwa dunga uniko mvinyo hino awoni kiwa eze ziwizili wenda wamba enda be chawo emda tuna bekane enda be chawo chamba unyulu pa yasa imana usenda wamba hili wewe yabo mielo kamjalo kozo watukufu wala hamulo niyo mingami na hamura hananyi onchi wanywa msaidia karo mabunjilio wapulo mdu hadilo shafiu wandu pia wapo wandu wachi waniwe manunife wapo wandu wachi wanlapisi aina usiku amina muda mwinji tunaanzana do masiwani abekele utijati kile abantu ngamabondo kwa medazini amina mahamina nikapata paronisha na jana do kwa medazini na wisi upo wandu wende wangalika shida waliulili azali kwa shinda wamu kwa ja essayance parce que walihibia mapesa hatu wende zao shamungu wote ike wakati uja abigati kanzani mwambie ni hindi sitamani simambiani ya ukangabo izo ntozi juo za usujeshi sha ngabo mbaizandongo oboko ngami harumwe bwana wanitsi wandu watochwa kana fare endambe kasali roha endambe kafanye kudeta wewe ulabago kana endambe kafanye kudeta sabanje nambi azali ya ukana hau evite da mwisiti na azali nguni shilio da yeno wana ne famia ha engo roho hatartibu ende saho haungo himo ufeda hono wana ne mrumshi yabunga wena intere suwango tao hatartibu amani uke kuoneha suwango baki yabo ufeda hono wana no ndushe tabo o hatu hafa yabo tinjia na ikozo watukufa yabo njanjia nai yabo tinjia na yabo njanjia nai izo ndo na bwana abi hau evite yabo owandu wao odo tole sisaza ha kema foto ndone ngamine mapicha ya ho wandu wanipwani rongo ebana wala tijo tu ajana nambe almuradizo na haba pia motibi lindarunne ekaimu maparisa na mwe wa febo lukumani bo azali ba wao do wanzo muone mfi tijo tu ambina mna yoni ni jideparas ha ko ngamine mapicha ngamine zero zoti pia tazinu wallah Allah ngamine wandu wanipwani abanu ngamine mapicha hauna odo wanikayo mimi si wati waodo anere ayopi wandu wanu wabuli enti hatu irongo ni azali hawa wandu wafu wafungu wandu wafanye hizo anzao abasaha ni kwa nahi ngwanzo wafanye hizo anzao enfin wa réveil enfin wa lam enfin wandu wa corriger ces erreurs hao ya wandu wamele wao si wa ukari wahimili ja Abu Sufyan ja Umar ibn al-Khattab wakati wasilimu yule maana anajitolea shani kamjaka uyengele jeshi linu hamadami ntuona mru hamadami nyinyi ya ingele jeshi linu hamadami abugia bunga manzini mabieni bani yokana wakomori pia watikale pia ni chau tambila tambia ni za usubelu wandu watana wanambe ukabelu hafu
ngabo wailiwa na bakwa kajafa icho kirike kajafa sha wandu watanu wao ekazi ja beluka jafanga mtu wavumbu wana bekana odo anabia na oma twamana wauma twamana wanu emana mso wa balance wandu wanu doka rihadi sinro tione zilio tisaidie zilio ya enti hatu ngebidyo rejo wa komori enti hatu ngebidyo rejo wa komori na banu iso mto ujua nyimlo banu iso mto ujua banu wallah mbuna angalia eni ulona mtu karibu no hazaki ebo mto shido joeza belo kange na mwao hafu mto joeza azali na habari na wao wabaliliwa walo wao watu wao iso na bao bana wallah wao ngwa ukangwa haruma merte zile rasem wao ngwa ukaranti jana ngwa utan la merte bwatukofu parce que ngamina mahaban ti wafanya pression kwa tulala ngamwa trouble ngamwa menace ngamwa lapiso ngamwa duto ngamsubuti tamba iso wadoniso abasa yinu tundana na force indwaji parce que rililiwa malizi nchi za ndo ti paroka jeshi mimi no ujua chao ngamjofanya chao warenge sema lisa twende zao abasa ti parisa wandu wenyize rongo waelewa ngalifanyo haziba zima ya ukalirejezensi ya hatu engen tujuweze dao itokobidi keti futana una ujudi na itu son tipi tu balé que si tu prépares ça une va nous aminio toujours Allah ça une nous aminio ba toujours ya emru be kaya bidi arenge ti hatu ba aminio kirta si ba nous wa komori ça une wallahi l'andim li nous photo na mon li nous photo la emru be kaya bidi ya isa uto kaneti hatu wallahi l'andim yabo eshujo tongeza karenge ntide ke wafupi wando hatu sha azali banu lizambao banu yengu juwe ya ukana ngebidiyo ya tawe au ya bakiafe wakati niko hisa to mami ukana hamu wallah mi urongo tungu banu sha hizo na kanzana bi ukana wanumro badawe ke katu jozi jiriyo au kuti almwe hadisi au kutuona ezamarilo nizo zinu iloda ba ujwa milano ko rahaye chapara yaona bahanu yaoneze ngo zili yona izo tontipi ya waishia waelewa abagabo ekangabo majindo kwa ina wambira utofanya ina bwaja utofanya mimi awanijua misisa milani ndo chao miguru gigiri mikachukudale na ndo na bila chao mianza nizifanya haziransi ufanya guguru au mandugo bokonge bilioni zelewe nansi ngenishansha ina hali mkuzo tukaenda endela leo hayenguro marongo yatembe kana enda banga rafanye chao wala do witira tuka watu wa madoni wamba waparuka majeshi na wabo mimi ukati mdana tumnika chao watu wandu kamba tunika chao shawo wandu wika yao rihadisi tiwono izo tifanshi hao rielewa na rifanya mahadisi menji risanga tione mala waliyo yaburielewa kwezi watu kwa kataelewa yaburielewa na upande huo kama taelewana awenge ngamwambio wandu wakauridharau au waridharau yo ya ukaeka mtu kama kana mwezi wana utowazali bahinga mjofanya tangu mjofanya bahina na ngena mdoji panga ngena mdoji panga bazali ajalahi mjidi au ngutobo nsijuendesa nzima ya bode zijo ujibu akamora hawandu hatu wadaze wa ulo wafepi uko ifo ngabo upaho isafara lelo ngabo wasulio warumbe safara lelo au ngabo watoto tabonsi juu yabo tena isafara lelo ndizo nakabunzani mwambia Ivan ngabo wasulio yarumbe safara lelo au ngabo watawo bonsi juu yabo safara lelo aruma mahamina ne dini na pale chana mwambia nikada banucha utamihame na mtulidie hataratibu haulindia andu wajoso pale na wajo fanya chao wanwamba wajo fanya chao abuge banuti na ushindore nda igongo nilikause mwanadamu aundrenge utungo wa mbeni unyongo utungo wamba au kwa utungo wamba utota mnakurosho dingoni warabu wa Misri wamba ukana daili kalb umru ma yataadil utungo wa mbwa woko japaro nyongo ifo ubere abagabo mimi nitaka ujabana ndege maswalu kuna maindini njeni watero honi warende waelewe hizo twanta waelewe
kamra sala ni baba ina mzaza atashiona ata wasidi maamengo mi wenda kakatiyole wakatujua au ngutanze mbae ulaba wa haiko wodolo no ndo tipia izeza hizo shamisi kapitani wa bieni bani yokana wanunti mbwana yoka mdatono nanziane da be chao twamba unyuli pa ya sa emana usenda wamba ndi wewe titwamba enda ambe wewe saba usenda wamba wewe ngo imagine zo ngwanzo ni sambezo yabo owandu wanikema picha yanu ne mahadisi yabo deja we sawa joka ngo en danger parce que minga mjo balance mimi mtu asamu waelewa yokabo ngo mjo balance sha ntiho parce que risali elewa na hadisi hadisi ya binindo ngamina confiance ya ukana wakati wazali uja c'est facile abo owandu ya elewe na ile utwanza le baki ekezichiri njeni montasha endo ondela de nini wabekana ego nobo swaluko zona zamba tizamba voilà aminina amin amen sha yu'min wa man sha utwanza nende baki njeni mwambie kana jwani kwesi babangu abo wazipia hao ngabo wazirengeza hao ngabo wazila na mjue mregensi hanyuba risari wanili basi wanchi juban wajomba hanyu no baba hanyu no ne mazikwa yupi wajaware ndo cinema no ke dorse na Champs-Élysées no skata be derlinde mimi njapano da hiyo Champs-Élysées hiyo mimi ndapano ndo ke dorse hiyo wakawandu wakanzaru ruona na mahala neutre midena propose parce que tikamaro kawa no tendo wani ulila yoti fu tipara wandu kana mjamu himero mweze kwen batipara mahala kata ndero ndamina wandu kata ndero na no ndo hadisi ikabidi nifanye 30 minutes ndamina o rifanya 2 heures de temps kadomili ya mhadisi ya 2 heures na bo amba tsoja rutsa na mari chao chazila ila tielewa ukaba nu wanwa ukabofikira wale niso haintereza hao na mimi nchachukubani kiasi lio inoma bani yangu ngwarengeza usenti sawa alafu nende na rimwani ni dorumilo ani watu chao abugabo mimi njaka chabani njendo eleza ma kuloshari na maswanduku na majau chao ngabo wandu wanisute no haruma bwana ngabo wandu wauliliwa ngabo wandu wafungiwa ngabo wandu wana watu la muhazini ngabo wandu walua wade izo ngoizo kwa tunda na nisi yake sao tijitole yari kebazima ngani wanonao yabweze di wazahan emisada ya hanyu o partage bazima yode manani joba njeni mwambia chomi tojoda za azalia fen chondo zina basi nimlawe ntojoda za azalia ula waya fe au ya wandu afenidas shemana na prepare ndo kwamada zinu abo izo ndo gorazi hadisi en groupe parce que nje jusubuti ntojawa ni jeni rege mtu cha babu fasira banga manzo ula wafe aye kutona kwa ulaba ndo ala hekudeta reja fanyiwa ama mndu ngo jojo haya tawo banuka mieleozi fanyisha ngamnu ngo sanza ikebala aba himu ngo datene kabala hala wa école de guerre yawe ngujoka kudeta mko dofanya chawo abo mtu kado zamba abo mtu fanya chawo wenge video cha abase ngo toka ujajirende ya ma wanu andu wasasanyiwa chawo mwambie ni roho mtimwambie namnabie keni mwambie ni banga mjo amina basi namnabie keni mwambie ni roho wanu ranzi wakati kwa mjo mwambie ni mani himendro mwambie ni roho mtimwambie ni roho tizo izo hivi dini mwambie ni ngamjo leo ani pweza miwani wado niona wangu waona mwambie ni roho tizo mtimwambie ni watukufu ngamjo kangwa nje wa mweze konti zatu nde bana na mpartage mdo toucher babonga bo pia ngwa groupe zinji wa saboter wa signaler no ile ndi ba izo nazo mwambie ni watukufu mengoni mwa eshani rasure ya rumwe bwana inu eze sekuru azali ya jozita hapia aina mdwazi ngamanyi o andwa josaidia azali wa mando wa Arabi Saudite wa Emirates wa Maroc wa haina mduga na problemu rani wanyani monti erikubaliano karja kubaliano parce que Donald Trump tso ibanu ngwa mungu jorema yabo azali ema allié wa jomore wandu waje wa mprotéger wa kumsaidia ranzibala hataban jaboka wakati wa sambi Muammar Gaddafi andabe ha jeshi la Libye andabe ha jeshi la Libye komori shabwe Libye wa sasani wa wakao obligé wa replier et Moyen-Orient et pays zaili garabu ngwa harumwa problem parce que enkodo ya hauna Iran yoti Marekani sha ngurumiwe zenti za Gulf yerema baungwa remawe yabo kabati mndu
etabu ya kerosoni, etabu ya mafuraini. Ni wandu wafao ni mizinga. Haina udo na jeshi wangu prepare ekare maji alibe awa dosa idio wandu. Abuge kabati ensemble, kabati president udo na droit ya upuwa jeshi la sekuru rendela himili ya zali ba zalamba mujomni kacha ngwatungo uji wanili ya ranzi. Erikubali anokarja kubali ya nabai zindi zoni kwanza yelewane ili mdokane culture ya ujua yore dao. Amjo shukuri ya zuki wangu fundi watu Kombo Benali e soutien da ene mwana ma Dr. Shami waifanyo skwacha na wanduwa ileo. Rielewa namba biyo kwa watu kufu ya uka ezamano emana nlo makini ala mnasala mtukufu Hamidu do ukana oyina wandu wakaulazimu wasaidi ya zali wajewa ikraze wandu wa Kombo wensi ya Komori wanti wa mercenari wanti wa linde lejeshi la Komori ngalanza li récupérer hatu alafu lukumani ngena mbabizama eskadro wa shashi na mbabizama security za hebas shele jeshi la Komori abungu tuamba ngene pe isheni shawa wa na fidia ele jeshi la Komori yo indo bema toman toman ele jeshi la Komori wo de l'ami wo sfa jihad wo rafik wo Abdullah Matraf wo colonel Takfin wo colonel check wo colonel de Kamali wo de madoma na wa ile jeshi la Komori wa ntipia wa ile wakana mnamshenzi wa Lukman kana ujo urengensi hatu yabo mielewa liwa za kwa mjaelewa watukufu banu bani sera mbao banu bani nganzo mdia nje atunte zongo ilia ile banu etida mi na banu wandu wangu waniliao enti ando mbili waelewa ya uka wafanya na hii parce que kwa ja protéger enti de mipaka tideze mali tideze sharia isabili dokaya wasimbushi entinu ngwaona ustaarabu ngwaona akili entike na ujua utocha itorengwa nimba fidia ya mnamoto utuja magavya usoda ezeno ngombilizo zitongeza azalinga video yafe hawiyata wonti tu abo izo tidana mbitu lo josichwa shayo nganza umrujo nja muoni swafi atunte ulo pre atsange ulo pre ya jisakrifie ulo pre ina tongo abange idale mana na mbokana azali ngotao aungo juso mhono wandu watai aungo da zofe abunjare je dingoni ngami banu ngamtojipanga ngamjipango na ukalkule mimi wallahi billahi ngamkalkule ukana ebidi nse komoridi yabo izo zo kakaziji shami himi eziliyo nizoni wana wao nizoni rambu wao ebidi nse komoridi halafu ekega bodaba auti jinga mathalan yamtuka mtani jiwe na duishilia majamvia ruma zile rana na wishilia marindi na ne malabar wallahi bila kena joda na kenta ruma directe daka ndarune de na kenta shilia didina na le ruana na tilakina ne malabar wallahi yabo haina mndu ya droka zinundra wena mafiti ya jakanti yabo ilo daba parce que ngabo ngo muhimu za to msaidia no haja kanti gushiyonda abo ilo daba haina mndu ya jakanti bana zilera zilizira ya bengu ishili mndu ndabona mnyanya ilo daba parce que mimi ndikado shili ya madaba mimi amjo shili ya mndu boko ngamjo beneficiaire ko aunga mndu aminu kaizwa amba izo soko elijo wallahi na tumekenje dana kensa ruma daka ni jobisa arumwa ndu anu e majaya ndu ngambia sakala nuni bitse daka kansa nuni shili ya mndu wallahi jisa wana gale baza nduko za komedi atompira ranzi banu mimi kati mtu amerika mtu kwanza mpira rana mimi na hata uona mtu anakuwa la tizo wakati yabo deja tisa timbilo ni ndongo monti e amado indi azali hatrahise wanzani wa hepia monti ezenti pia ngizo haruma kodo yabo kabati president ujoto wa envio hawia to wele jeshi la helele la fe harumanti ya wangu wakati boko haina wangu wana problemu harumanti ya hapo yabo tinjia ndo tinjia na ikwezi yararu ele jeshi wanzo wa rejezenti hato mihononi linu jeshi wa ikayao wajua ukawarende nayi aukeze ngora zamba waili ukawarende nayi nadabu watubirili ya zevoti nadabu watubirili ya mipaka nadabu wabuli ya zali ya jitajiri sadayene fami abasa ya bulio wanahe wanzo wa ekraze wanadamu wa ekele jeshi la Komori kele jawani ya enti zevoti lanike emwanati ya hundi kele jawani liye mipaka ezembade ni angwanuka bombade mbi
ikayao ngemkinisha kazi sasa zitwa komori ne makongole hauke ebola nge yunga bwandu faundo rono asibabu dizemba diso ekale jeshi kwaja shinda wabirilie mipaka eze frontiere kwaja shinda wabirilia eze vote sharia ya undaya nikiwa kwaja shinda wa protejwa nyanya ushawabulia ngwa ulao hifa esafara lelo angwa jidaili yao haukangwa ilao ya ukalu kumani kujua wafe ya watomu hazini ya wurielewa na kamchelewa na kwezi watukufu izo tida ina mdu tilo jamane jamane zanizo kwa hizo shahizo mana nazichua hindri dabo ninji yao haina bahanu nielewe namna mna haramu ya juenda za ino wa shenzi walo batim eba tinjanda tinjanda ikwezi watukufu abonge banu mimi ngami banu shanga mimakini ngamjwezo na mbao ile jeshi wani juao ya ukamiti wa za mndu ngenje ni mndre kenga mwanzo ni wala pize ya mjo wala pize kenga mwanzo haina njukanza abwezi kanza na behinji kabasi ya chondare ge mafoto wa imprime na ndongo wanere parce que wajua kane keba lango afanyo betiza wa mito wa balance ta wanu walukuma wadunga bo wowe wafe pia ba wanudo wakanza wa huwe wanudo wafanya jao akulukuma ni kujua rahizo shadu kumani kana wa rahizo parce que banu ni zaba banu lukuma ni wa chao kuenda tata hau ni mwachua wengena mwambia atwe inge banu riene kabati ndugeti ngamjotu hamba shemana ntojo balance wandura hadisi wanu ngwa harumweze nzia ri hadisi lelo inde banana tuwani rongo wao Allah ndajaba ninje ndogo yamjoni mwambia niti ngibijoni mwambia za kweli au ndaze ndali mitiro fanya mdu plaisir kenga mrongo mimi miburongo wa izoni amini yo tabe namna na tsara au makaulu menji kabo wenji watu chibi wao shanga myame no ilwa elewe ukana ngatuki wao nezijiriyo kabata tuchibi wao ambari ujori uwa yari funge yari hibiye yari tarau yari rende ndilizo ntipia première dame al-imam wadi makaulu hantu kana haina mkomori mjona première dame son excellence al-imam al-aqidi le colonel kabati mdwani akasubitia mikana unu tabia za kishenzi wa shenzi na hizo tijabani tizamba ya kwefasira yabo tijisakrifie ngami prenife asibabu denti ya hangu shan kabati mdoni mwaza wange njeni mdu abugia kabati mdu atujana bekana bo faida bekana karjo wa to wati yale bana tujamba unyulu pa ya Simon usenda mabani ndiwe direct ntojo mwambi shabwe mana nizamba au dabon liyo harumwezi liyo aburiele wana kozo tukufu rijoendele ya rambezi rochi abugia batkanzani mwambiani ya ukana timnikani zile ranga si harumwe timing lukumani ngujotrawa daina mbabahe no wana haungwa fao ngwatawao haungwa fao izona haba njari kedi ngoni ese feita zinwa si prepare toujours na minga mina hubera hana nyi ndo zijua sha nishili ya Muhamedi bana bainu ngamu imagine enamna rijuka uwandisa efetia tu place de la République au vioport au place de l'indépendance que wasuliha izolizo mimi nifikirio wallah alafu yabo kezo kezaji yaboro wanipua garifao pia donc nous avons intérêt yauka et safarinde yi wakati uja hana alwaqt listirdad dawlatana juzur al-qamar. Il est temps de récupérer notre pays pris en otage par ces enfoirés. Yabo ganyabo kuzo tukufu ganyabo hau farari la zashiri farari fanya chao ezo kazamba hai utolendo daba wala kwanza udetruize wala kwanza umenye jomba wena ndrabo ucha bo fanzo ndambe kana kafanya kudeta ngami imagine kanga mwanada mulo na akili mkomori ya hospitali jana bina mnai ndabe katukofanya kudeta ndabe ka zaliko jitavan masif yeti namna mbako hapa au hadithi ndoto ndo nsamba dalilu hindi zendo hindi atatitanga arumeze ngo za ukombo eti yangu yuni titanga wallah nana mugabo bantu yohanyu na bana namnisaidi risaidiani bana baba ngo ngo zinjabidi risifanye baninde nsi hatu ngabo waste hiyo ngabo boko ohanda ndrabo wakama bala mimi ngama tonalo se mwana ngama tonende na pe maide chani kokomori kwa tuelo kana amjoto washabuka mina banyuba anzo ilibo ngami na pesa ndoko aboketi pana mtima ndani unsaidie mbarongo ukata bangabo ndo chonza baba chiwana ngabo chonza wachirimba gari ngabo chonza afanye chao ngamumparoni bantu ya hanyungwa wanizungu sawa ngwa mabala chao na bumi tapambia mdio nike mapesa besha mdukata bangara tufanye mnaro kukata besha mdukata mba mdukata bangara tufanye mnaro kukata hizo mimi tumwambia ni bantu ya hanyungwa mnisaidie ashika kama kwa haba bode namna ila wajawabe ze telefoni
na mimi wandu niko utoa watu wanajua wengi sha Mwenyezi Mungu amba lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun arudi amba anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب لأصدق وأكون من الصالحين أريدهم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وما تنفقوا من خير فلأنفسكم أنوانزوا ونبانا كباتي وانزوا تويتم بحيين كباتي أي نجوجان تودان بفهري جانوري لساشير إذا بار ما تنوغا وانبا نارا لالي أقول جانا مكوني ما نروغا كمتسا أبو أنروجي وكوغا Olange Toulouse, Olange Nice, Olange Marseille, shango tsaba narala ale hama bala mkwambio mrubisha wala baka basi la ni mkuta siyo uswa kaire narala ale wala kwanza ameje direct narala ale ewango dala le daona uchocho bua Facebook wa weche kutwenda wala leke kaona ruko shako tsaza wandu pia waro yodo wala ale hala hii diketi mwezizani na mwala ale jwala la sino mwezizani sino mwezizani kana mwala ale jwala la auka timambia ni uka utoka unabia ndongo yabonge video ni zelewe ngenje ni mido wako molimanu njeni zambe yabo ekam ndongo wana bondongo ngamjo ni zambe tijoka zino zoka na faida ranti mwati yabili nguju kana ekazonda bo mana heye okomi tsino mwaza kanje ni mtu Tawalwa wanamdo tapalo mhono amatweni wa balance pia shanti na wa balance parce que ngasaluma nugo za kweli ngabarumeze hazi enti ezile razim haina mdujuo lukuman haina mdujuo magarde korwa lukuman no wadungo pishia lukuman no wadungo vasa lukuman daeno mbabahi na mtatahi no wanyanya ngona mapare mtuwe mara wadi yona mtuwe ngamto ujuza chiri wallah lukuman wo deja isa cause wa cause lukuman wallahi naadhim awinga utanzania mabia ni waniokana wanzena kubale tuanza nedea daze ekemsa mwishia mjomdo ridunga rekanga mjo urangalia place de la République rekanga mjo urangalia le vieux port rekanga mjo uridunga Roissy Charles de Gaulle eza yamvyo ngejola wa Roissy Charles de Gaulle izo dizo rwambia wana yedi yamvyo jola interenda ibinjo ka ujanje nambe ukana azariko choka ulawa kisera kabala isa ilata walanga nzwa mmenye odo atonza ruma problem wao wana na uko ana njia auka izo namwambia ni vanu dokana vanu ele jeshi la Komori ilazimu li protéger et sharia shahe Komori kamili ele jeshi la Komori ilazimu yahunda zevoti wa mnike ele jeshi la Komori ilazimu ibirilie mipaka yahe enti hatu kamili batike wandu wanchi ya na mbwade na ukatili na tobiami ele jeshi la Komori ilazimu libirilie madhamana ele jeshi la Komori ilazimu libirilie eze idara leze societe d'etat za henti ezengo hizo wafanya fai kwa jazi respecte kezi kaza kifu wadubi wana wa Komori wawawa ezengo hizo ruambia zo hata waelewa shawa homo elewa shawa bakisha hindi baada wahimidi ile dwali mudino wamenyeze sharia wa ngamiza henti wabulia shawa bakisha ndoka ila adui wala wana maadui wa wasomesa wa wahimilia wa protege familia zali abasa hatubia walukumani hawabehala retraite pia wasaya hawa wafu enga mdo kalukumani hawa mwana mhaya yakajeshi titwalpaza ikayao azali akaunjia ile jeshi pia limtosa usfaijada akaunjia lukumani kajatu hawaeche wala ambeza barot fanyizo ngozinu lukumana mparo biro entwararu endamno sakafu ando mbale wandi wampuriza nyuma zaha uwo mhaya mwana adamu hafu aliswaso muni lukumani hafu basi bo haraya isafara lelo ile jeshi inde akia kawala mmaya ukana ebanu wandu wahibivotiri wahimilia waua wandu riwahimilia wabulie nsingiyo msajaja inu wanzu yanji ngunjiyo rezembo adera izo pia wahimilia karitina bashari ya riri protejeo ridubiwa na Komori waua wafu asiba bude faminu abaha emwana woi haja dumiza o majeshi wa tupi harudi tena abasa harejei tena haja ngwanzo
yaridumize muhazini au yari werife angalada batali nlanjia katui mayada za yaishia shaja kutorungwa kilaba amsasa mjomba bani ya uti Amerika akoma liko ja Amerika chakutuhi daza waishia wenda waishia watu kaba shango jo ishia msasa kutona kanda wadala malaba ya chelelo mundial ino bo ulum sasa gojo okunga wanduga bo kontizi wina milioni za konti ngabo YouTube ngabo ze film wenda edakali utabo hari tijonjo kila baba wanu wanona kilo wadu warongozi wao waudu atabi hao waudu watu wao kenti rora shamdo amada kutujua ukele jwali wala kutujua mwono mume kutujua mwono mshe ujangu senjaru ma director urongo kilaba jemdo amaindini shamdo mimdu ya zalwa ya badiri ya mbalo laza ya uja Facebook ya dorongo bya mambo ngo yiti ko tidem tidaya wa mzaya tidem ndu msheti do wanya akabatia shinda mweleza adubi ya Facebook ngutota baingo ya misirombo kana elima yurabush ahlu hani rabbihi hina yani yatunda malezi famille yahe garjom lele yeteno nane de na jaina directeur wandu ndamba la waya ukusona ko ulaba amodo nanjiye da honi mawandu au na mnduka jani para amodo nanjiye ni onena be rile mwanao ewe ya uparando vilansi boda bala mati ewe uparando bi boda bala mati ndo makara kamla pisi wa haizo watukufu abon tkanzani makinisheni ya ukana ewandu wanuda wabi bofahe banungo wamini bofahe wanandu yiri ele jeshi liwa wandu wafu ele jeshi libulia azala regeze vote yanvu ele jeshi kele jabirilie mipaka wandu watu nchiano roha ele jeshi kele jabirilie majumba ya serikali azala njia ya tamro hibeze mali ele jeshi kele protege ze mali za Komori abasa ele jeshi liele wa ya ukalukumani baada ya warumia gujua wawafe enu sotu kubalia mbeha retraite ele jeshi lamba no ele jeshi lamba no wa ile wakao fanya nai linjia ruma mahali sinaungwa jua ya kamiti mdo kutokulani mdu chao ingetikana ugula jukati utawahale nai swati angari yezi tinikori yali swa tiangari eze parti sa opposition emiele wakamchaelewa Awange tikanzani mabia ni banu yokana. Tikanzani mabia ni banu yokana. Amtulirie kwa Komori. Allah njare jadi ngoni. Na mi kabli ya rahane jafanya hina direct. Yabo mi uhadisi la mino wanrundro tikaneze garanti tsazinu banu ngaminizo. Hindi ni yo ilo arabu waelewe. Amona anenzi maini twanza mndu yaone engamona bana kamtuona ngamona ngawe fe ya shizungu ngawe ya shiarabu emru waikayao de ujoka uruma ensi hatu biidhnillahi qariban banu nizambao banu lukumani hakozo watawa watataya abungi abusika tani mwambia ni yokana ila amdi na bwana biyo wandu wanu ya ukana enga mtawao haunga mbakio enga mtawao aunga mbakio mfema binda danyino ndwa zwe de habari za kade zilicho awongea abo mimi kabati za mreje dingoni jaleza mtu ashiri siambio wa Komori ndongo na bwani mwambie nizo tsambani mwambie ni ndongo abo mapicha tsanwan eni ututwa ndongo mruzi sa taratibu yaeleziwa izo joto mwambiani banga izo joto mwambiani kwezo tukufu abo izo joto mwambiani awongea abo namtudilie banga jo wonando arjo wonando bwa Komori Nyezi Mungu jori ni kataufiki haraka bana kanza mwambie ni yokana dadatu manamsho hatu hafariki jana hajiwa na rombe Mwenyezi Mungu ya mrehemu ya mghfirlie ya msamihi ba ngari elewao ya ukawoti mri akamnona mri afanyeza ngozila abili dukana ni wandu mloko mori mwajwa ukenti yo ketina mradi
mbuli azali ngufanyo witi ne mafiti ya hahe mja mjita ukanga mwanzo mdo saidi shwa komori hunu jemeki ya moroni nja eke mdepose mdegeze malisa wa komori mabaga mwado matahe visa eke wabiri ntukume eze visa kejaja na mdegeze mapesa mirowe nyi shamtulo hima hata mdobe hondu mwa aeroport boris ndemana batofundi ba nusubuta ba uswazali wa yamabe wakati jao owinji wanwezi wa komori owinji wanwezi shaude pose uni kwa visa kujanikiwa rejeze mapesa wangu shakuna utauduambia wangu kana aba ibidi mpashia mvyo maudu yabo maudu karicho dungana yabo maudu kamnauta yabo chauchao owinji uno wako muri mu urenge owinji uno gamtu aina bala mdiyo na bantu haswa do heji ndemana madaza pia mapuli leze ndevute tawo ndo amaze do dia tukashir ndunede heji hata nduna funge tumu hata ekaudulumu yoke na ubangua edulmayo swali 24/24 funga tumu bange dahari enda heji haina maha sheka mdulumu wandu izoke zina umtani mbeboni haina usiku ni haji ya komoro watatatu na wabebe hatu wasoro cha udulumi wandu wakobidike mu protege oweti ono angamize ntingwa endo heji watina problemu nyima fundi abidi protege msikini wa baba watate ono ngamtuko cha wanu angamiza haina mwa haifani haji ya komori torture wa hata sana ziwa pare ba mda tojerenga ya someso ana yala mpa hiro bya libe malene shabo wenji ko sejonda wenji ya malene ne mihima ebanu mwangamizo walo komori inu wimili bochoka walo azunguru walo zentiza matajiri shabari kwanga bwabari bande se bien simili nga bwandwa libano fumili na timili wangamizo walo hula wadudi wa chao yede na mnemeki uyo ya moroni na farida mali mne group yao shana mulinde abunge watukufu utoka hanza na tulidie ya doishia ezichoka ujiri shakaanza mwambia ni ukana ngoni mweshani makinisha doka tijoka na harara ya uka owandu wanzo warengenti azaline mwana ngwatuba na mbio uendewa pare ema amerike mtu wana Donald Trump feli ya juhamuo ya rumiloni Benjamin Netanyahu Amerika ni kadada bale ma Amerike wajewa walili ya zali Ben Salman are makaja shindo diba uongo tukautoa jeshi jelibiri ile ya zali ya Afrika watu kautoa mvio na mizinga wanike wandu wajwa protege azali na bo ngwa problem kazalika tina mrombili ya msaada lukumani nge namba biza ma escadron namba biza ma security wa hahe basi na escadron katini yopi sha madama na waheleje shikamili bofundi kombo boko kanolani wao waisawa deside ukana ngebidi recuperensi hatu wallahi tallahi ekana tufanya mahadi sindoro nongena kauju parce que ti hanti ya ukana aina katondwa wanu watojo jeleza ezajiri hindi na wanu aina ya ndambane katolo wa si walozi shati kantani elewe halafu azali jana emana hongo juweza hunde mwana ho jana engo baki ufeda ono wana ne mhazie haungo tao aungo tusomhono rinjaru mama hadisi ezembi wa rendensi ya hatu ilo dire swala nakauli jewa njeni mwambia ni ukana njare chendingo ninja tieze frame ngami balaba bo wakomori shabada sikanzani parisema chawa abuti para tiwono ziliyo ngamjuo nambio owandu ndanyi bana kati para mana mabanga uka narisaidiane babanu insiko ya mamiliarder abataora likume tiundana na rali 6 unisaidie rali 4 mtunabe kana ngabjoshida mtsina kushinda na wezo njamba unike njamba ufanye chao banga mlonga mno na wata bainge emba hirumbiya lao wakati mruka tina peti asibabu densi ya hatu emahala ya rema enamna ya le champagne mruka tina peti ya hula bahindu wakomori ngabakosha hula banu atapeti déjeuner na bombu kachala bo masi ngamona nduka tutwa hula gutolole abantu hatabasi zimzo ntipi nduka tukatina peti ya ulamba ilo sababu densi ya hatu awelelo ekamro para mwanani amwambia ukana nalisaidiane ndoko kadhaa nduramba ngamtusaidia mtina usaidia shamra tikenta duzungu samanyani baba ngabo wandu wa ulo hifa ngabo wandu wafungwao
baba nana katira ndara likumi raparo haruma journée culturelle haruma majilisa haruma ngari sangao abuge abo watukufu Tanzania mabia ya ukana zembuzi za mjitsi zonge sungo njia bashana kama mansuzi wana Lukumani yengu juo Allah bila heke walo jeshi lokomori ulona akili ya juste Lukumani ezaika mwambio bo Ibrahim Salim babo ambao yamba Abdallah Salim Mrubani aho urengwa ngorumilwa ni Lukumani shaka bati mndu mwenza akili abo kubalaro milwani Lukumani dawena Janfari ngamazo mndu milwani Lukumani shele jeshi la komori pia waele wakali Lukumani wote mndu watendea uwo mnabwete ushieze audio za mahajana ngamilizo bano ze audio za mahajana Abdallah Salim au Ibrahim Salimu ulokandani wanzo kufanya betizi haina mndu fanya betizi banu ngamile mafoto ya hanyu pia besenga manzo mjema yinshi ntizino la jimti paro George komori da nyeze fami za hanyu amonge watukufu ngamjwa hizo nambao bo Yusuf Marabu izo uelewao nizo utowielewa kama kini uelewe baba ngabo hizo nambwa rambe ngabo hizo nambwa litambe ya numa hadisi ya wandu wafikiana wajua zenu gozini izo nambao zinta nabe ya ukana azali huihibi menji huwawe nji udharauwe nji wangamiza menji ngoro tartibu aungo tolo abaza lingu gujuo watongeza namba uzeno goiso ezo kwa zomdulo sur terrain ya Zambe ngebidyo mdolo le yaranze kete wanka rongo basiti malabe kama zomdulo sur terrain ya Zambe enyi liyo biujuo owandra waruma wende wata yazali mparulisha na baruko bana ata waritra hisira kwa bidiru wa balance ya uriri fanya mabaya ritoda sananzi shazino manalizamba o ngaranzori bunguze watiti hedamu sheka zalingwa nzedamu itihe ngejo utiha rekande ya herekade ya hatu bele jimuri rungo uliti ya banu ramba ukana dai manga stiari siwa nanti wa komori ritezedamu nenti ya tuiti pote ungwana nga sinuo siwa komori abunge ekesi ya ntaba nogo owanambiao nabi abonga makoloneli yabo ngabo maliotina yabo ngabo mahod ofisiye wa komori yabo wao ndo anabana beselo gozino baka mjaparonishia na jana vumbua ndogo za majeshi banu miuja banu kamvumbua majeshi miua la pizza ngabine mafoto ya hao ngamine zelo hao wamba bofaha kairwa be jao babanu ngabo wakati joro ngo radio ngabo wakati joro ngo motele shabasa wede mduru aminio urirongole abaza lingu yelewa na ingu ushiliyo na ira barira wao karja tuhanza wati hedamu rijuhanza uende zao rijuhanza aunga mazurufanya njia Mohamed Bakari wafe wandu warudi watawa izo tini zo rejo zanza si wakomori sheka izo lizoanza au ngezo jiri yo risala nani kwa nabe na wama ala rasulu illa albalaghul mubin amongi abo watukufu wallahi alazim mimi dolona hubaku ya habeza lazimu ya umwambia ni yaukana ngami bala babo o andu wa haze na diri yakabo faha ekamto wazalina mina muo jao ngama mwabiri kangena mdoji prepare o ambao yaukana zinunda abo unu mnyanya ngena wadi walale watiba kwa shida mnanya o aminio na waingwaje uji prepare wa unijua yakao wandu waone bwana tamba mdi anere en privé e utokanza jedunga ne do masiwani watijeshi yakenda ngo ija wajua bekala wala sisirika jao basi yono kuna bodi mabien e ujoka pre aja sutene o wandu wajore ngenzi ya hatuno basi yono mani mabien sijoka ujwara late wakati niero mapicha ya wanadamu na tukaua juu ni rengene de nede na yafanyie hazi gizombilibi sayanu abuya mafoto maidi ngabu ya lor mepagine yini amado de mu ne rais lazima charumeti hapo akia bana mndunda cha paso ndo hitwa bangar jo wanaro kama wabenzi na mkaro mazedu tiro komori ranzihade shanga mtundo ngamjuo owenda ngo arambi yao wanunga si haruma
ntida ile hali mtoko yoroweze barua mahaminji wanu aina rogo ziri yonga ruonao ziri yonga ruonao ze video zanu pia nganu wazionao ngari parsa ze video ngari ruonao zanu ziri yozo ntipi ngasi 20 19e siècle on est en 2026 يا اخي احنا في 2026 شايفين وعارفين ما يجري في العالم كارسينو سونغو ngale ziri yonda hobin abange watukufu azali ushindwane umsomo ushindwane unono ushindwane maji ushindwane mwenje ushindwane amani ushindwane karibira kutina ndogo za tushinda enda na maji lingosi na mwanzi habo azali dégage be direct yaba sa gezilungwa o hatantiza kijeni wadunge wadhan haina mtu nanti azali dégage na bunga bwandu wazifasirio ngabwandu wanzu wazibloke wazipirate e konti hangu na monese ukana ngasi wazima azali dégage azali doit partir izo ndizo rambari mwambieni amonge yabo ngabo wana majimbo tsawanu mwanama mtukufu shuja watwani yaba wemengoni mwema shuja wahe mbwana yin Abdullah Fefu hanere wana majimbo tsawanu wajo urifai emakati ya jao ngamu mtamanioni na ulinda Mwenyezi Mungu babo ngamlido aruma habari zindwa charumo telefoni jana ngabongoza chiri wandu wala watawa shawa garjo urengensi hatu bwakomwe garjo urengensi hatu intimba pwende au namwitira mdodo onzi yanira bendare enda tahe azali enda fanyecha endo akomori ndele jeshi la komori gela nzoro recheze wa komori nsi hao inde mana natana nao hadisi lazima awizo dizo na katani mwambieni mtachofikiri kana fara trompewa fara tashiongoni fara rumila devien rumi mwambieni eshatongeza nifanyo directeur inova ngamjuao ya ukanga sina mahaminane ngasi harmu mbwana mahaminane hiyo ntoka juma ula pizza elejeshi hoa uwa wanyanyao hoa renga voti za wandu wahunda wazinike mrumrachi hoa tubirilie mipaka hoa tubirilie majumba ya henti hoa tubirilie wananti shawarudi wa wauwao mahaminane tika juma ula pizza elejeshi na ulitomo wa mana likwezi watukufu wazijua onga mzijua ya ukadinu jeshi la taifa ilo lobirili wananti libirili ya mipaka libirili ya eze neema le majumba ni khairi ya wananti shajeshi lekelidoru mani mndu mzima lo wo wananti lekelidoru mani mndu mzima lo rengeze mali lo nikamndu lekelidoru mani mndu mzima lo rengeze voti lo nikamndu mzima ezo ngo izo tizambe le jeshi tili la pizza tili onesa ya ukakariti rabi baada deze mbi ele jeshi walifanya kwezi watukufu ija wakati wala wandu ele jeshi wawahimilia wawasaidia warotainti waele wayakana hata naoba wao kwa javuka zabari baadhi ya hao wahimilia azali wanikaze voti warengeze mali wanikazali wambao wendao wandu ni azali wajirambu wayauka baadhi ya hao watwa vezaba rantilo lukuti mrohazi enda za retreti eke kwa uli waradishi ngojolo liba majana male za mnulo retreti ziwa duzua eya dunga hindi owasaya waula wa wafu ile bialamu utu inafai swali ni wadunga owasaya washisa warangu wa ukana wanweza hunda wala waula wa izole zijoka uri hunda hau eza hunda wala watolo izole zijoka uri hunda eya bunga rifanya uje ngelazimio banda ratubirili ya enti ratubirili ya mipaka ratubirili ya majumba ratubirili ya zemaliza wa komori ratubirili ya ezevoti ralike ya hundra abala baha nariji wanilie bo akake karjaji wanilia emnamoto we ingujori wa lukmani ye escadron wala gendarme shemana ya tufa kwa gendarme mbaba hengo ndio mnike chef d'état major ya maîtriser ele jeshi ele nzeze mvu halafu owandu hele jeshi ikayao wanudo wandu unafanya mahadisida minao rasamihilana raelewana waona ya ukana rirende na yentinu na risamihilane bakweli karija fanya uadilifu wa rumaze voti karija birili ya wananti ya namna lazimu karija birili ya mipaka ya hatu wandu walone zemba dembi wa isa wanchi ya kontiju hatu haizobo mana she watu mana hatu baba nwewe ngarijo to huwaza mana hatu tena ezenugo hizo rijua ukarirende nai gela simio ritahesamaha wa komori rijua haza wambia ya ukana khaswatan do watukufu wala harumeshe si wa shanzuan
lele jeshi au de ma ofisier wa heshet si wa shanzuwana wambie ya ukana si wana wa Komori wa hele jeshi riele wa yakentinga wa makhatwar ya uka rifanya fai rifanya erreur rifanya tambuzi nji abasange lazimio ritanganyie risoventi ya hatu lelonga bo wandu wasonro na duhazi haku no wale na experience nukumani wala mna moto mtiti shambabahe izo yarenda owanyanya ize kampanyari ize rashadi ize kwa upia ya jayani kem na mwana sekretari ya huzia aeroporo ya ranganya ina rongo waona uka emwana helukumani tena hajango wanzo ya terese katujo kipenezi kaduro mde nende jandarumo shangwa wanzo ya jukipena kandani na yula ula aende ulade FCD walade magerie abonge yodi helukumani yanzo yende bahewa la wandu watukufu wa rezebidizila mongoni mwao mtukufu wa Delami mtukufu wa Colonel Chek mtukufu wa Fakr mtukufu wa Rafik mtukufu wa Kamal mtukufu wa watukufu wao wafanya mahadisi wamba na risoventi be motowoi ngamona wizo zukiwa yarenda ensi haisa yuhuzu pia malene mafura nganzo ya heba bobo wa Komori kabomba biza mazofera za mafiti zenda zini kwa wana riali na magari noidi wabulie mafura nganzo ya rejezwa ya he shamimi fakhari zilera zintaru mafura wao do watu wakahuta wanerema picha yanu kwezi wao do watu wanerema picha yanu watukufu woide mru tuka urumenti ya hanyu ti halibana shabu titatasa ile picha sha emru ekemodo angalo muoni hunu wandu tsa wanu wandu wabidi warumenti ya hanyu do yi emrude jeshi woido anzo arumenti ya hanyu muda utwa hali shanti na uto mwene saraha paka riwasuide shaka rito wasuide halafu kanza mwambia ni yakana tijoka mhara egeba nurenderi rondo wawezi na wana security na idini na mwene marwa nilienti atotero ulawa hiyo wafu tijoka mhara ekabanu azali ngujoka uparele jeshi la Emirati haule jeshi la Arabi Sauditi haule jeshi la Faransa au Marekani wajua msaidie chez un type angizo dans la merde et un type angizo arumageri ele gashili ya kabati ujolenga mvio kilaba ya iteka ilozoni yabe aendado wanili azali ya doli sel jeshi lahe na ureganta na rielewane wanaza lazinga manyiha ngutore plie ngutao katina zila ndugo ya Joseph Fanyazila simabia ni Joseph elukumani katonji ngabo mdudo Ibrahim Salim ngabo ambayo yupo Abdallah Salim yomba bwete yenda yarengwa ni lukumani yenda ya mwenti o kandayani ya doregeze ndugo yo mwere shabo zukiwatu Abdullah Matraf zukiwatu Delami zukiwatu Colonel Chek zukiwatu Rafik zukiwatu Fakri zukiwatu Kamal wananyasi wao onti pia waisa warenge initiative ya kangwa sauver onti indemana pour la première fois ni rongo wao au nom de l'armée patriotique kaya ngwanzo wa kombo wensi yabori leo na kozi watukufu abonge inuti question ya ukana owandu warate cha obami minga mjo ya ukana swa azali ngufoda yeno wana ne mrudishe swangu tao kabasi mndu ya tupuwa mndu yende ya SCI afanye bazi za tentative yanga ndenge jeshi dafanye bano go mndu ya dudia chia himea do hamba ya bweke tsamba mtukufu wa Fakr haina mwanadamu yoreda naye sheka wandu ri waswili wadzima yirengeze zembira fanya ritubia rijitso yabo wakati hiyo siwa usamihilana kwa Mwenyezi Mungu amba innal hasanati yudhibna sayiat abwezi kanza mwambia ya ukana mtuone mkomori ya jusubiti anabekana bofa haida bia chao abofa wala wa ureme abofa wala watakanza wa umeje abofa wala cha wonti pia ngwa joyo kana miti twamba ina ndongo nambi utoka mikukuru miti twamba ina ndongo ifoni jipikiri nana ingenja ile wa miti twamba ina banja ile waya haina yani yeshi abwezi kanza mwambia ni kwezi watukufu haina hali ngamtochika ubiranziani deja wodo wajonja harimo problem parce que wodo anere ya mafoto wodo hadisi daminao wodo ni watu wao abunto tukati wa balance si watajali ni pia na beboli kuma waongo mala kata era waduga abo wakwizitwa engeondo ni trace abongera mwanzo ni makinisha nyoka kakwa jafalelo au kwa jatawalelo abo kwa na utawa maudu shabana basa embwana ya ukanari kense rwamba zalina la uyoke iti
Vanu risanga sima partant. Ya watahema ala waliyo. Yede manan ndo makini wabdiraza kushansi utulidie roha. Aina mdi amini Mwenyezi Mungu. Ici yaba Abdiraza kushansi utonjia uto aka utonjia uto amba majaya. Iyo nda hivyo kana ndi excuse. Tuamba utilale, tuamba ukenti udonduka. Lokana na ndo ba mukatonjia rongo waki mafiti. Tirumani wandu wanzo wakomba wensi hatu. Wabani mabieni. Ukana mtulilie benti ngejore wa Komori. Wambani mabieni. Rishukurie bangabo jeshi la Komori ne madhoma na huwa hile jeshi. Warege initiative ya ukange bidi warejeze Komori miononi hao. Na nyinga mtu wayo kamide la kawainga haku mile na kawala pisa haku. Hararu. Wamba mkiharumo zedu. Yani. Wamba dori dunga urishili. Ujuzi wa Komori baraka tine radio na isu. Ya weke wa meri mabieni rongo wanzia bakingu baki ya kanza la. Ya wamjita na mdisami baka mjalala. Ebo maulili wa mto utasama wa maulili yani milo chukonte ni msaini sama. Ngama mtu sama kamtuna maona azali ne mfungia ni sambina washa kama mtu mjona mimi ujoni msaini sama. Mina rohara nzori wa huu mwala pisa. Abonji yana ya bore jezele gari ngoni wewe utaisama. Banyide maulili wa eze partizani ile bia tu. Na pia maulili wa mfungi wa mbo hafotika mtina ndo mafanya. Na bombi tatu mayani watatu watu wale mani jua tabasi. Ezo ngoni zamba usinu, wewe abidi mshukuri parce que sinu ibidi risame no kapatia samba. Abongi abona mkebati mali tulilie. Bazinu risala na bwani zambe enge kindi nitso jodaza njena boka hafarende abanda bucha njatu abanda bo be njatu hanitso tukati balancer e mafoto ya haupia na mbema ala walio onde wa dubilo abo wafurizwa bombi abo utambazwa pia wafe nge banura ne jata omadzini hunu sende misuri sende tisomo tijafara tati somo tena wala mimi ti chulungu la ukana bo faenda mecha eneo jabira metoba unyulu pa yasa maana twenda wamba hindi wewe shemana ni zamba usinu zinutongo kongezi accompagner we combat hatu na zini kazanzo shuja zini kazanzo msubuti zini kazanzo mru amini kazanzo mru kayao katura mdo kati Mwenyezi Mungu yode mananga rengani mabioni bana abonge kabati ntina harara wallahi kallo na harara ntina harara bana wallahi nadim miukan harara ekati puwa wa shensino we zira do puwa mbao kwa twenda wa oto ya zali na jakuta shaka kabati abonge yawo tukufu mimi kanyika mjala la jana mimi kamina mamina ni nsula tusiu voilà la vérité. Si vous n'avez pas dormi hier ou vous avez fait une nuit blanche, moi je fais des années blanches. J'ai fait des années blanches. Ngami ba nous rend tusiu ntina peti njema pakati tele bibango paka azali hatihi mwana daina habari yode suhe hanku dunia jamani owandu wali ulili ya wali dara wali hili ya wali denigre njajwa azali na habari wafe rahawe jatele za mwana waona basi abangitsika utani mabili bani boshenda azali hapareze ntizi msaidi wamba ona shonga wewe ekutuona ukaridunga katukose kula misidi na mende imireti haukatwari hauko wetu ngochukwa ujusamvio na majeshi ya wabehe Komori wachiwadoa nana abo harema katushindo liba afala tanqilun monti azalige na mapesa ya wanika yatuka heze mafura debu tuka renga mafura ya jeno unokwema hale mafura birao yabala tawa pia atafara tsara twa isangwa dawa abugasi kanza mwelewe yakana azala zinga manyiha lukmani ngena bandi ya wana maeskadron haringe na wabililia mbaba pejeni na mbali za ma sécurité chez les jeshi la Komori no wenju wa gendarmerie wao delami wao rafiki wao fakri wao kolele cheki wao takfini wao bila matrafi wao mawatonia yele manana kamba ononge l'armée comorienne wati excusez wameni mwabeze duwa madunge balati par téléphone bana wasa wallahi tallah yakabufa kama kini baki no Komori wabaki ba ngarjo wadi emana wale lo watika ujuhaindi awajito yoka warengeti waiba mshenzi warengeze voti wazibele bwitsilini kwa tabirilie mipakao makongole na wao pia watu konjiane semba des scientifiques abasa wati rendre compte qu'ils ont foutu le bordel amade le chimbola do hezi wakana les salauds ont mis le feu au paradis
Mais là, ils se sont repentis. Nadamu wajito. Walole ya kakairiri tiziraje tena. Wanzwa corrige les erreurs zao. Na ndo towe mna haramu wei. Da ine famille kina haramu ya wale zao. Yabo. Sambani ambie e famille habari. Ya enga mtawao aunga matongo maswile ya mumbani. Yabo yo tijoro mwa mamadu wo nikeka ni jaba na jana mbauso ni mwambia ni okwezi. Yabo tifanya nayo tifanyana. Kwa jatu anza bati hedamu. Shabo lukumani. Boazali, bofatihu, boabari. Ekenga manzawe da mwichi henge joti. Eka hizo nizo manzawe da heda mwenge joti. Safara lebo. Na mwende marenge Marekani. Marekani, ema Amerika wa isawa lemewa. Waono ke presida wa tueda redo wa robo. Ni Benjamin Netanyahu ngutu mrumia. Abugi abuti kanzani makini sheni baanu buwa kumori. Sim na ijamba ya topara. Enda fumbuwe chao. Wanduwa uti jojo uwa balance. Shanta juwa balance. Mafoto ya hao nemahala waliyo. Parce que ngasi badima ngari fanyo hazi ya kukangari kombo wa wenti risami hilana rideside ukana ekomori vile joyo komori enyi ndio nafanya direct 1h du matin à 3h du matin par nous nafanya ndio na madai sha zila consigne ni rumao parce que aba ça owenji wa hani diaspora tsamba jerike badima baba isanga abo appareil ijo baliyo wa komori usoma siwani bi idnillahi alkarim e ujoka hanza ya je ya ridunge renera sutene et les jeshi Djele Chimbo Lambwa au Burkina. Les armées Burkina, que Dieu vous protège. Watunge tukob lazimu, Jeri Soutene et les jeshi. La hatu, eka wafanya izo weka yao, dizosi wakomori lindao. Abange kwezi watukufu, mawatwani ya mashujan. Ngamu mmeyoni, hautukufu wahani. Jeri ke wadzima, no wandu nalera wa Soutene, waone se okasi wakomori, kasi wadzima nani.